It is possible for Alestate. Me frɛ yewura because won say obi a wasi abuza from mamu nyina makwaba e de Ghana Nsem TV so but omo dey so be like video no be subscribe to the channel no what turn on notifications say be next time videos of this nature eba also sabit makabina so akere wa the comment section ho na be hu bia from Mr President Amejo so TikTok o comment section ho ba bia be hu bia from Mr President Amejo so ko yin na edwum me say that bia no e betim the new patriotic party aba power na ya bana Ghana fo nyina ho ato ko amamo we die e dey need to Sudan say man we need that bia na de bia me ka sem bi say amanyesom ne yeye no so wa mo ni anda ho a ho be kire pa the moment I hold the public office and say who say you own it a responsibility, I mean a sole responsibility to serve the ordinary Ghanaian. But I think say I do retirement nkofo bebree if you say a public office no more hold it. As a result of that, it is their sole responsibility to impact and improve lives of people. They have forgotten about that. Abushami chankra momi enko video bi mra. Na video no we are going to take our time and digest the issues out of the perspective of the ordinary guy, not the perspective of Mr. President here. it is possible for Alestate. Me frɛ yewura because won say obi a wasi edi buoma obi ani say apu yesu me nkasa tia obi da na me nya bi so da ba wo won say obi a wasi edi buoma ntie bo di e be bone rosa hwe yewura Dr. Bawumia watu ani asini so a wutwa na da pa a okika nsema ensem fatafa ne ho no Alestate kan hunu say emre bi uma ye de camera si wo so eka tre Ghana fo nyina se wo penipa 5 pe a omu betima be bi o manu aka se yewura Dr. Bawumia oye corrupt se wafo bi reda se wafo bi sikada ubemu obia 100 million so obi timi be bie na no eka sa asem se yewura Dr. Bawumia ye corrupt wafo bi sikada wafo bi reda wa ye say da ubemu obia 100 million so wura fia ye kai tie political arena obi am see this person be 10,000 chama ma men so nipa 5 me mo be 10,000 nipa 5 right me say Dr. Mahmoud Bawumia wo bia wo betimi wo ye NDC ni me nipa 5 wo ye NDC guru a wo betimi anya ne ho asem aka say wakofo obi yire wakofo obi girl wakofo obi ba wa fa kwana wa ye corruption bi keke no bra me ma nipa 5 me afford to 50,000 so obi wo ho a wo ye NDC ni obetimi aka sa asem na fa Bawumia say Bawumia wadi obi sika ana wa ye corruption bi na yen fa Bawumia compare Mahama hwe niema Mahama de Ghana including one kasa wo ye vice president ni president e ka say ye investigate no aya no die dia ya dia ye pese ye besoso nipa binum te se wo no se ese ye twen ama 2027 2028 kromu ahabe ye hyehyehyehyehye ahabe ye hyehyehye yewura Dr. Bawumia be bono ba yo ye be protect mine rough this time around enya na nado pensu no da bi o a obi ka bibia ne agya manaka no da bi yewura Dr. Bawumia oni Gen-Z fo ne nam o oni Gen-Z fo na ekọ this time around etie ntra mo obi afa nanim ba ye fom da bi asida o tete MPP ne nya ne o tete MPP no amu ni se obi be NDC fo timi ka asem bia efa ye mpanifo ho na o ma gya manaka ne da bi this time around ye nya ne saa da na nipa no bi na o matu o mani asi yewura Dr. Bawumia so o mo de o mani mu ye fo no enkanka no NDC TikTokers no ebinom no mo de ye nyina ye wa ha ya lazy rough entesukoko ebu obi anum ba ye gyan ni atifita eye mo se mo nko ana mo wo sebe ano a mo di bedi di mpanifo atama pipi mpanifo atama ye wa ba yewura Dr. Bawumia ye ka kire mo da bi man ye ma obi afa nanim ba ye fo mo kuruma emfa no hundi sede NDC fo mudi buo ni ani die pa ema yewura iseserensi John Dramani man ye nyina obi adi buo ma no ye bunu pass ye president no ye tue muti ene Sam George mo edi di na do atem
ene yewura Dr. Bawumia ene omunye ministers ebi nye CEOs nti ye beka atere mo se yewura Excellency John Dramani Mahama satam no oka kire mo so omundidi yewura Dr. Bawumia ene na nado atem no obo be mo ministers ene CEO ana ye busamo eti atem didie no omudidi ye no ene esofa so no omudie boni ben kwa na MPP ni bia koya makwache na oni Dr. Bawumia kwatwa picture mu ka kire se yewura Dr. Bawumia ene ka kire se onkoye saade ne boni ben obia ni wa okodi boni amakwache na oni Dr. Bawumia kwatwa picture obia ni ho obia nye boni o kroma sei ensema nemu titi mu ka de chensa sebe mu fa yewura na nado picture na mu de sebe yakati abeton ni na esi wo kroma sei ya nchi obia yewura Dr. Bawumia ondi obi atam da ene wonye corruption da Vice President Ben Oba Ghana asya ye betimi na to yewura Dr. Bawumia ebinsi da mi tro challenge you am million mandis for Vice President Ben ene ba kromu a yewura Dr. Bawumia ne nim dia ne nyansa wo de boa o manwe Vice President Ben abebi da obi no Vice President yetimi de ne toto president yewura Dr. Bawumia no a vice president o eso ne de ne to president ebiasu okromada mon pen kure yewura Dr. Bawumia ni nimdie ba ko a wode ba ya Ghana card ene NIA NDC fo ene ya fo omadwuma wo Ghana card office obekọ eyenuanu mandis fo na tete wo mumbusa mo se ma ban we ba ye wa kreti adwuma kura mo manya bia ye enye yewura Dr. Bawumia dawroma eka yara koku ane wo ye NIA siwo ekokofa adwuma we he nti wuda na nkama bompa ya ma yewura Dr. Bawumia se eka MPP sabe ba ba 2028 2029 omumboa na nkomu kreti sa adwuma bebre na nkamo mo embre bi 80 mu ba na nkama benya bia ye ka kire mo this time around ye nkɔ ne saawu dabi ye trauma wo bia fa yewura Dr. Bawumia ni mefom ye be protect mine rough ye be protect ne rough etima ye ready yeso ye be ready atwen mo yeso ye be ready atwen mo inshallah it is possible chino man Ghana ho ene wo mu dwini ko akira na nke wo mu betena se ehuni se enwa wo mu da market no wo mu ni ba bi da eni nti na wo mu aye wo mu adwene se wo mu beda market nti se sa na te dia sa nkofo we to aba edi tie MPP government se wo mu pe change wo mu pa hoto wo mu pe nwuma ye such a way as our marketplaces in woman nkoda ho biem ene wo mu gina se de to aba di TMPP government ene wo mu to aba di ma NDC se NDC embra no mfa nhyehye ye pa megu wo mame NDC ba ye onfa nhyehye ye pa bia megu ho ba bia me da na menya asomdie kakra na me de to aba TMPP na me to aba di ma NDC na NDC ba ye no wo bebibu no enti sanka NDC ewa adwene pa ede masa youth na nka NDC betena se aka se oh sankofo ye wo mo da marketplaces ikura no wo mo ni ba bi da nti me se sa wo mo da na ehemfa na wo mo ye de na ehemfa na wo mo beda nti se sa na te dia ma menye fast na mempe dan ba aku bi a mesi edi asi ho edi ama wona wo mo da marketplaces no set we ya me ikoko bubu wo mo a na me ikoma wo mo solution mi bubu no na me ma wo mo solution na me ka kira say mi bubu me NDC government me bubu wo dan no because mercy edan bi wo ha na kona kwa eden kona kotenam na ye ne nkakra na eden nya sika na fa kwa rent because market no yensi market ni se wo mum na medam yensi market ni se wo mum fa nton ade be na me se wo ni ba bi danti na wo yusu a wo da ho eni nti na me NDC government me dwene ho no mercy dan di asi wo nti me ba be ka tro say free market na wo dam ni free na kona koda ha because baby awoda ne kora no automatically enye save sanka NDC government no wo mu gina o man Ghana ho ene wo mu gina youth no ho a na they will give them solution before they will destroy baby awoda say wo koto anoma buo ho a
ububu anuma buo na anoma no be de na wada obe chinchin nti won na wo mu ni sika wo mo de be rent dan na wo mo abobo kiosk o market wona wo mo da ho no automatically no wa ma wo mo ebia ma wo mo anda na bubu na wo bubu no automatically wo ka kire wo mo say wo mo nko ne number sabasa fa na e pa kire because obi biala ogini obi biala ho no obeji no hu ni say me say ade yi me ni ni amede be ma je na da no si mu de bia ye ka ho asem oman we just yenim oman ni issue ayewo ko ye hwe ni ma papa na adan kwaku fo Dr. Laji Mahmood Bawumia ye de ma oman we a any 2024 elections eko no ma Dr. Bawumia e den na de kire Ghana fa se me ba we ni na meyama mo na abusia na ke yensem pata de yensa kan serious so in fact oman bi timi ko borrow oman bi presidency oman bi timi ko borrow oman bi say leaders are KBA the new patriotic party the leaders of the party KBA borrow omodom ko another African country to cause development there. For the first time in the history of the country, we have generalized free senior high school. The word is generalized. For the first time in the history of the country, we have active drone delivery systems. For the first time in the history of the party and of the country, yetimi enya active and well facilitated health facilities across the length and breadth of the country. Agenda 111. We may say impoyen because the agenda na the person here number of hospitals in the person is because of time. But those ones yetimi we component, go and see how they have been operationalized. And then me look at say we have some of the hospitals in fact, yeah, equipping hospitals not all right too. But because of political tantrums and political gains, me look at say yeah, hospitals and they go sana no me women say. It is a Kenyan who say na no me nyina be ya. This is kind of kwa kaya de wasa botumi wo say oh, I mean say we say people for akonfo. Name ma akonfo to ma sacrifice discard to what their hospitals na mo so mo ya akonfo. Akonfo to ma facilitate me say on be fund free seniors mo so mo ya akonfo. You say anya Ghana for dey. Na fe na tables na 10 afi dem mo keke mo kakaka. Why are they shouting? Obi ankara no ntum ne nko no ho. Asofo no mo nko ma no ntum we asofo no with the greatest of respect, omo nko ma no ntum ne nko nyina ho. Chief imam for nko ma no ntum ne nko nyina ho. Politicians nko ma no ntum ne nko nyina ho. Marketing men omo nko ma no ntum ne nko nyina ho. Obi ankara no ntum ne nko nyina ho. 2020 do they will know the way forward. Yeti kroma obi so ono oba ono the credit scoring system beba mo so open konketenkete. Nanze bibi ni na nkasa de se bi ye bibia yanketenkete ya adwen yanketenkete ye bibia ye bia invest square ye yanketenkete. We want everything in pieces. We don't want everything in bulk. Adi asem kra ni. Obi ma credit scoring system also open konketenkete. Obi introduce electric or electronic bus systems, most of them konketenkete. You see anyone? You people chose policy. You people chose music over policy. Then you tell me you papa and I feel them go watch them. Me na wo ne wo sia chem me say me na me ko ka che Rajon Dramani ma say all members come to Butu one. Ye wa ha. Digitalization ye start say ye mo say daddy. Digitalization and to kinki. Nti mo pe kinki sika. Nti amamu papa na ba mo ma mo kinki amamu a ade na mo kam. Ye wo krom ha ya. E dey Rajon Dramani ma ko gina say and can form gafun catch up say oh gafun dey oh na mo dey onye kinki na mo hia digitalization bia e na gafun say okay me beto aba na ma boom mo to aba ma kinki government etimi am say dey ko ye kra dey menu now to me hu letter bia yokofo chro ye eba council of state member Volta region na me say fiam eh Remona Chapa ya hype ni say we ye can say Israel train but the issue is true. Okwe ni letter now was say council of state member no we former staff emanam one which is never true. Onya juma order and onya juma order amanam one for the first time nam one I post. Oh yes, nam one I post. Yeah, no catch you be say o di pa ne boa.